Da kajing temu bat jing angnut banwanra ya kajing eteli hapo kakur bat kajing renti ki jing trekam ki nongelam kakur syadap Ribhoi district menta kasengi kila pelaj pajba ya ka almanak lane ka kalendar jong usnem arhajar arpun reu ya kane kajing pelaj pajba ya ka almanak lapenlong haum sning kabala shimbenta da ki nongelam kur kakur syadap na Ribhoi district bat ki nongelam kur na ki nongkitkam na sengkemi jong ka jela ki bakentop ya uba GS Syadap, ubadai Vice President, uba AM Syadap, ubadai Secretary Sengkur Syadap, sengkemi, lembat ki longkemi ke kur. Lengba kane kasengi ka bala pelaj pajba ya ka almanak, kinongelam kur kila pentip bru, ba ka jingilang jong ke kur Syadap, kan long, haka laipo terik unok pra arhajar arpesan, haka shnong ban budai Ribhoi district. Na kaliang jongka kur Syadap Ribhoi district ya ku boleh pi ya ka jingedon benta jumpi na kapor syakapor pengiyo penpriang dei tai kerteng wat ikam kiba haibor barit iyo pendep kum ka kur ha district Ribhoi borok kawai pengi ngom komen sibun bakum ka kur kumbangi jule gilayo ban release ya ka kalendar kur mentagasngi apa yang kejingnya don jong kita khot jong ke active member borok jong kur kini kalendar kejing temu jong kur kalong bakin busut kinrung sekilong ying jong kur jong ki badan ke district kapan long ru ka souvenir na kabenta ka kur hakilong ying long sem jong ke kur Syadap kabar ngidon kan ban punbenah syaki mena ki besan kilong kenyi ki para ki persa ki jungi badai jong kur Syadap ba kumbangi jule kumbangi ju pelong ya haunu snemro haka laipo tarik na Disember snem arjar rapsan video yang ya ka general meeting jingelang jong kur pelun Ribhoi district haka snong ban budai bat ke program kan sedang nadu si power jam step na kebentar gitu kebawan nabar yedon ban yathu ban batai pi ya kalentiai nang ne sning siban budai ibawan na syabar joko sning dala poi hang ne thanat sning kin kedat no syakaliang kadiang syakasurok maurong bad ibawan na syarum syakaliang kadiang ibawan na sikithaj umroi ne jantia slong syakaliang komon ka surok kabanlek syak maurong akan poi biang sagawai galan kendai kilometer na thanat sning haduk kata galan banlat syak ban budai ke jingcingai nap sning haduk ban budai malumala kan long kumba khat ar kilometer ingi kermen bagi jingai ilti jumpi kanom don ki jingwet but ladadon pada ki jing artien na preng jumpi ginongwan somaya pun ha uno dong bar ba pitip kin sebatai hambenia haduk khatwai kumka kur hibrok kawai jong ka district ya khot ya wer ya pi baro ki kur ibadon hapo put usam jong ka Ribhoi district wat syabaru bapek ya kan ya ka media ki yoi ya ka supaya pek ba bat kejing khot kalong ya baro ngi klem khot kerpang yano yinoru baro ngilong inong sya khot kerpang sya kan ka jing ya kendo ka sisin sisnam bangin yo bani itu ithau bani pejut keti bani kendo bani bam kuai komadai kariti kedustur jong kasih ya kane gede ka jingkhot salon sar ya baro lem da nyau kerteng lem da jit sia yano badai bendan tong initium bagade ke benta jonga bangin lek sia kata ke jingalang bat ni kermen ba hakata ka laipo tarik jong de budai December 1 ngini kenduk lang pi baro apa dengan koi kya kesumba sumiat sisin sisnem kum kekur datang kini ngidon ban ai nak liang office ng kur Syadap